Kenapa Pak Haji ketawa? Badan aja lu gede lu. Suruh ngejemur pakaian lu. Istri lu kemana, nak? Nggak ada Pak Haji, lagi ngambek. Pasti ngambek, nak. Istri lu nggak dikasih duit sama lu. Siapa bilang Pak Haji nggak dikasih duit? Dari Tiap kali sama gue dikasih duit, gue banyak. Dari mana lu duit? Istri aja lu ngambek kagak dikasih duit. Gua mah tahu, nak, lu kagak punya duit. Ya, baru 2.000. Tuh, ada lagi. Ya, baru 10.000. Baru 10.000. Tuh, ada lagi. Ya, baru 20.000. Tuh. Ya, baru 50.000, nak. Sebentar, masih banyak duit gua. Baru punya duit segitu aja, Tunggu nak. Pak Haji, gua ambil lagi seember. Beneran ini duit? Ah, gua ambil aja lah. Istilahnya kagak ada. Ah. Nah, duit lo gua ambil, nah. Lo punya utang sama gue, nah. Jangan Pak Haji, jangan. Assalamualaikum. Pak Dadai. Pak Dadai. Kangen nih gue sama Pak Dadai. Assalamualaikum, Pak Dadai. Kayaknya kagak ada nih Pak Dadai. Tadinya gue mau ajak tuh si Dadai ke ibunya si Lepet. Ah, udah gue aja dah. Gak apa-apalah, gue sendiri juga daripada ngajak si Dadai. Rese. Mending gue ke rumah ibunya si Lepet gue. Si Siti lagi nggak ada. Ah, mau nyari si Nurma aja lah. Ada apa sih, Pet? Mau liatin Nurma? Kangen sama Nurma. Kangen-kangen kayak yang gak pernah ketemu aja. Kan udah 3 hari gak ketemu. 3 hari baru juga sehari. Nurma, Ada apa sih, Pet? emangnya mau kemana Nurma? Mau ke rumah temen lah. Ikutlah. Gak usah lah, ngapain ikut-ikut. Ini anak cantik. Kok cemberut sih? Ada yang gangguin ya? Pak Haji. Pak Haji mau kemana? Pak Haji mau jalan-jalan. Kenapa cemberut aja? Gak apa-apa, Pak Haji. Bohong kamu, pasti ada yang gangguin. Iya, Pak Haji. Si Lepet gangguin Nurma. Awas lu Lepet. Nggak ganggu si Nurma lu. Kalau ketemu sama gua Lepet, gua kasih pelajaran lu. Gua bebak lu. Kalau gua jahat sama si Lepet, gua suka sama ibunya.
Ah, biarin lah.